Počitowani patracze, dobry večer. Witajcie u novim vidanju televizijnog magazina, za ktorý našo novinari pririhtali šlidujuci prilohi. Parasti Kulskej opštiny toto najlepšiu i najplodnejšiu žem, ktorá sa nachodzi pri očistcených kanaloch. Po teraz zakupjovali ljem na 3 roky. I to po 300-400 evra. A teraz im še odbere i vida strancom po 100 alebo 200 evra i to na 20 roky. Rusnaci z Nového Orachova 9. avgusta privitali hostov zo Zrešova, Čirču i Bratislavi, zo Republiky Slovackej i programu priseljenja Rusnacov do Nového Orachova i ročnicu kulturno-umetnickog društva Petro Kuzmjak prispodobili gu hostom. Na inicijativu Asocijaciji Veziraca u sotrudnjstve s horodonačelnikom Nového Sadu i Kulturnim centrom na konferenciji napravena promocija Nového Sadu za kandidata za Evropsku prestolnicu kulturi 2021 roku. Valal mučenj u Boršod, Abao i Zemplinskej županiji Siverovostočnej Mađarske 6. avgusta 2014 roku slavel svoj rodzeni dzenj. Ruski kerestori i fotbalski klub Rusin prešle njezelji boli domašnji najmasovnijšomu turniru u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov u velikim fotbalu. Sej na hodi učestvovali 4 ekipi. Uširjenje dvora Ana i Janko Kišovo z Nového Sadu počali pred 40 rokami, keď zakončili budovanje hiži i keď mali veci času za toto, co bi dvoje ljubija, a to kvice. Koga ti ljubiš? Najviše i babu i drugu, babi i drugu, i džite drugo hoće da i Mišku Janika. U našim macerinskim jaziku naš vlastni identitet. Čuvajući i pestujući ruski jazik, čuvame i rozvivame vlastnu zajednicu, odnosno ruski narod. Z ruskim jazikom veljo lehčejše komunikovat z veljima narodami Evropi i Šveta. Nje hažme našo ruski školi. Upisujme vlastni deci do ruskih odzeljenjoh. Najnovi generaciji nje zabudu jazik svojih predkov. Koga ti ljubiš? Šitski na Šveca. Toho julija parasti z Kulskej opštini protestovali da skeľo dní oprez budinku Kulskej opštini i oprez vladi Srbiji, pretože državnu žem, ktorú oni už rokami zakupljuju i obrabjaju, država im teraz od njima i vydava arapskim državljanom po značno nižšej ceni. Vlada Srbiji na počatku julija z firmu Al Rawafed zo Zjedinjenih Arapskih Emiratov potpisala kontrakt o formovanju zajednickog podprijenstva za investovanje do poljoprivredi, ktoromu bi država Srbija na perši zavod vydala okolo 3.500 hektari plodnej žemi dvoh poljoprivrednih podprijenstv u bankrotu, AD Bačka zo Sivcu i Jadran AD zo Novega i Dobri. Parasti zo Sivcu i okolnih mestoh, ih kolo 400, protestovali že im še žem od njima, a pokupovali mehanizaciju i zadluželiše, že bi to tu žem obrabjali. Na protestu u Kulskoj opštini potrimali ih Branislav Bugarski, okončovatelj funkciji pokrajinskog ministra poljoprivredi, i Saša Radulović, buvši ministar privredi. To potpuno nerazumne, bo mi jedna banana država. To všetko bazovane na jednim protivustavnim sporazumenju z marca 2013 roku, ktorý ratifikovala Skupština Srbiji i ktoré praktično hvari, že za Zjedinjeni Arapski Emirati zakoni Srbiji ne važe. Predstavniki parastuše u Beogradu zišli i su šefom kabineta predsjedatelja vladi Ivicu Kojičom i Danilom Cicmilom, sovjetnikom za investiciji, ktorí im na pitanje preco predavaju i vydavaju našo plodni polja strancom, keď to Ustav Srbiji ne dopuščuje,
Krašne odvetovali, že toto medzidržavné sporozumenie ponad ustava i že majú pravo toto robiť. Tých dňoch tota téma prišla do štretku úvahy i keď som uspel vidieť na internetu včera u tým pohľadze na Skupštini Republiky Srbiji prilepený amandman na zákon, ktorým še zabraňuje predávanie žemi strancom, jak co ostalo mi píše u našem ústavu už od skory. Takže ja dúfam, že na to spôsob teraz bude ozda položená točka na predávanie žemi strancov, na to závod. To nie značí, že vlast, keď tak nadumala, jak nadumala, nevynajde nejaký druhý spôsoby i mechanizmy, že by toto žem dala na dlhý rok pod zákup, po výhodných usloviach i tak ďalej. Parasti kulske opštiny toto najlepšiu i najplodnejšiu žem, ktorá sa nachodzi pri očistených kanáloch. Po teraz zakupivali len na 3 roky. I to po 300-400 eur. A teraz im še odbere i vida strancom po 100 alebo 200 eur i to na 20 roky. A oni nebudú mať co obravljati. I to celkom protiv zakona, bez licitaciji i tenderu, pod uslovijami čije detalji nepoznati i pitanja či skoro budu poznati javnosti. U každém valalje u Vojvodini poznata stvar, že tot kto predava jakušik roditeljsku žem, že to nijaki nije gazda. Takže i država kad predava svoje najveće nacionalne bohatstvo, odnosno dava ho bukvalno na po jakihšik nerealnih ekonomskih uslovija strancom i tak dalje, všelijak, že nje država, ktoré dobre duma o sudbi vlastnog narodu i o vlastnej svojej sudbi. Lično smatram Moje domanje, že državna žem veliki rozvojni resurs, kotri bi nje trebalo njem tak prekockati. Nje možeš žem, povedzme, u Sivcu, gdje še vydava po 400 i veće evra po hektare, vydavati za 150 do 250 evra strancom. Nješko uslovija na trgovišću nje isti, jak su buli 2003. i 2004. roku, kad bul definovani model privatizaciji poljoprivrednih podprijemstvov. Máme neščešljivu privatizaciju, to nije sporne, ali naj to bude okremna pripovedka i subjektivišizovanje. Nemam nič prosim. Ali toto, co teraz še slučuje, celkom neprelapljive i potpuno potrebujem parastoh. Združenja malih akcionerov zo zbuvših poljoprivrednih majetkov z Vojvodini išče 2004. a okreme od 2010. ponješka kontaktovali lokalni osnovni tužiteljstva, službi za privredni kriminal, Sovijet za borbu protiv korupciji, tužiteljstvo za organizovani kriminal, že bi ukazali na veljočislenje nepravilnosti u postupku privatizacije tih majetkov šircom Vojvodini, na pljačku, na uzurpaciju zadružnej žemi i druge zadružnej vlastnosti. Ivo Čiča kontaktovali, ali po teraz rezultatu ne bilo. Triam, že bi državi Srbiji trebalo najsť inšaki mehanizmi, že bi došla do potrebných peniežok za riešenie krizi, u kotrej še nahodzi, a že bi še ochabela žemi i že bi žem ochabela u vlastnosti seljanoh, odnosno u državnej vlastnosti, zadružnej vlastnosti i tak dalje. U každom slučaju dojam, že to dlhoročno i operativno i kratkoročno nije dobra i nije mudra politika. Predavati žem, to je kad predavaš jak varja porodične srebro, ljebo kad ši u najvekšej križi tavec še čoših odrekaš co ci prirosnategu šercu. Ja dom, že žem išće vekša od toho šitskovo i kad mi popredame našu žem komu šik zvonka, ja njenam, že co mi vecka budzeme maca. Najjakše číslo tých privatizovaných podprijemstv u bankrotu, bo ich novi vlastníky vycadzeli tak, že pre ich svojich druhých firm u žemi i inozemstve vycahali kapitál. Robotníky uglavnom dostali otkaz, a u skoro každým valalje to boli jedini podprijemstva, gdje ľudze mohli dostať z robotu, ta teraz bez roboty za svojich žiteľoch valali pomali umeraju. Hoć to nie jedina pričina. Najväčšia pričina, ne postoji konzistentna državna politika o poljoprivredi i valaloch. Pitanje davanja do zakupa tej zadružnej žemi, ne zadružnej žemi, ali državnej žemi, to je jeden problem. A drugi problem, že še dava do zakupu, odnosno po jakim šik ugovoru, se še dac žem, povedzme, buvšoho prijaca poljoprivrednog AD Bačka zo Sivcu, gdje kolo 3,5 tisíca hektari žemi nedvosmisleno
ľudia majú dokazy po dohvárkoch, znači po konkrétnych právnych robotoch, že še robio za družným majetku, ktorý oni pohľadujú už jeden dlhší period pred institúciami tej žemi. I teraz vypatra, že to še ignoruje jak fakt i ide še za tým, že by še i to ta žem žala i učestvovala u nejakých aranžmanoch so týma arapskými investitorami. Sojuz akcionérov Vojvodiny so Veselinom Muhadinovičom na čole 24. oktobra poslal vladi Srbiji dopis, u ktorým še detaljno opisuje co zrobene zo zdržavnu i zadružnu žemu i majetkami. Tam precizno popisani i šitski zadrugi i ich povrchnosti, za ktorých še mohlo dostať podatky, z ktorých vžati na rižni sposobi, na koncu i suma povrchnosti takých žemov, ktorá vynoši kolo 200.000 hektári. Spisok i suma neprecizny, bo točných podatkov niet. Netreba ani pojašnjovať, že katastar nesutrudzuje ani so zadrugami, ani so Sojuzom združenja akcionérov. Odvid na toto zo zlady niet. Vláda predáva zadružnú žem strancu. Žem, ktorú ľudia dobrodzečne, ale i na silu u povojnových časoch pridali do zadrugov. A to znači, že jakýž ich privátny majetok u procesu, ktorý bol taký, aký bol, odsudzený na škodu tých hraždánov, odnosno ich potomkoch, na škodu zadrugoch, ktorí stvarjani ešte od 45. roku, keď ľudia kolonisti svoju žemu kladali do zadrugov, keď naši ľudia chudobní še skladali pohoľ 2, že by napravili jakýši žemov fond i da to bude osnova zadrugoch, ktorí vecka boli podloha za stvarjanje kombinatov i za celú poljoprivrednu produkciju u tým periode. A jak vari naš sobešednik, poneže za to tu veľkú pljačku domašnje vlasti nemajú sluha, dokumentacija o tim už pridata do Evropskog suda u Strasburu. So
Rusnáci zo Nového Orachova včera preslavili dva ročníci, 68 roky od priseljenja i 67 roky isnovanja kulturno-umetnického društva Petro Kuzmjak. Okrem domašnjih, na svetočnosti boli prisutni hosti z Republiky Slovackej, kotri od 8. po 12. avgust prebuvajú u Srbiji. Rusnaci zo Nového Orachova 9. avgusta privitali hostov zo Zrešova, Čirču i Bratislavi zo Republiky Slovackej i programu priseljenja Rusnacog do Nového Orachova i ročnicu kulturno-umetnického društva Petro Kuzmjak prispodobili gu hostom. U popoladnjovih odzinoh naščiveli etno hižu u Bačkej Topolji. Život, odvijavši život tu, a nje unuka je u hiži, jak to teraz u nas. U našim valale kuštičko boli toto hiže inakše, ale tiež mali sme na mesto imať takú šašinu tu na vrchu a my mali slamu na vrchu, žitnú slamu, pokrývali takedy hiži boli drevenice, ale podobná bola, jak to tá vaša. Je vidno, že vy pochádzate od nás, že vy našo ľudze, našo bráca. A také podobné máme tiež veci u nás v Bardejove, také skanzemy, staršie budovy, ktorí chodia tí turisté smotriti a pozerati, že jak sa takedy žilo, jak ľudia takedy žili, keď tu prišli napríklad na novú zemľu tu do Vojvodiny. No a uvidíme, što nám to ešte dneska tu príde. Uvidíme, že što to bude. Mi bardzo lubimy, kiedy mamy hostov i privedeme ih tu do te naše zavičajne, bo mi hovoríme, že zavičajna hiža, etno hiža. Bardzo malo takih hiži jest, ktorí žijú na tot sposob, jak naša hiža i na tot sposob je začuvana. Takže milo mi, že im še pači i milo mi, že fino vreme, že še možu fino i dobre osjećati tu u nas. To ta hiža keljo stara? Ona budovana 1746 roku. Tedy budovana, ali od tedy malo na špremenki, ktorí robeni na njej, ali osnovni vypatrunok je tot, ktorý je teraz. Poneže u Bačkej Topolji je skrasne ozero, domašnji hostov i tamo odvedli, že bi na slunku i u krasnoj prirodi predluželi druženje do poznih popoladnjovih odzina. Da smo prišli tu do Bačke Topolje, dakle na ozero, da vidimo jaka to priroda, jaka voda, jaka je šitsko. Dakle, združenje z njima, думам, že bi se popači tu, počím baš fine i mesto, jest i narodu i šitsko. Veľmi dobre sa tu cítime, sme veľmi spokojní s prijatím vašich, jak nás prijali, jak nás počestovali, bolo to perfektne, no. Dobre raspoloženje hostov i domašnjih tirvalo i po vracanju do Nového Orachova. Hostci zo Slovatske imali na hodu prez vystavu starih fotografijoh upoznat skoro 70-ročnu istoriju Rusnacog u tim mesce. Hronologijno i tematično poskladani fotografiji od priseljenja Ponješka švedoča o skoro šitskih segmentov života Rusnacog u Novim Orachove. Moji rodiči, kad prišli tu do Nového Orachova, tedy ešte nebolo Nové Orachovo, nego prišli 52-3 familije, ne znam kekelja. Među tima u tej grupi boli i moji rodiči i boli porozmestovani po salašoh, bo to Orachovo ne postojalo tedy, ne bilo nic, to bilo poljo, kopači bilo. Tak mi pripadali moji rodiči. Dneska boli porozmestovani po salašoh, ja tam i rodzeni.
Tađi kad se ide za Čantave, tam Kreci Salaševo, ja tam rođeni. I to Salaš mi je baš ostalo u pametanju, zato že sam tam počal hoditi. Počal sam jak dzetko okolo krávok, tam bolo veľa krávy. I najbaže še zdovadujem toho, že bolo veľký dreva tam baš. I to tí jahody, jak dneska hovoria to tí dudovati, hej. U stvari to jahody boli, ale to dosť veľký boli, takí jak palci, takí veľký. Každého roku, tak i toho roku označujeme priseljenje Rusnacov do Novog Orahova z Ruskog Kerestura, a tiž tak i označujeme ročnicu društva kuda, snovanje i robotu. Toho roku sme planovali i prešlih rokov, že to porobimo u maju, ali je zohľadom na toto, co nas, da povem, spričinjelo u maju to ti poplavi, znači mi to tu švetosno premestili za poznejše, a že toto, že sme mali na miru i tedy sme povolali hostu do Slovacké, že by boli u nas v našem švetu. Museli sme to podsahnuti poznejše, a povesti toto, že oni mali teraz nahodu prispod zberaše, to nam bolo, eto, da povem, dobro nam bolo teraz porihtati, hoću to avgust, hoću to ročni odpočivki, ali môžem povedať, že neško označujeme toto šveto. Môžem povesti, že što sa týka ľudí môže jednako, hej, že sú i tu dobrí ľudia, i u nás dobrí ľudia, ale što sa týka života, tak tu ľudia žijú môže tak veci spolu išli, hej, že v nás to už je také, každý sám o sobi, sám pro sebe. Takže tu je to kus také veci rodinné, tak bom to povedal. Pred koncertom členi kulturno-umetnickih društva Hrešovjan zo Zrešova, Čirčanka zo Čirču i Rutenija zo Bratislavi podarovali darunki domašnjim i podzekovali na srdečnim dočeku. Domašnji tiž podzekovali hostom i uručeli im darunki, a večer predstavili zo programu u kotri nastupali špivače, orkester i decinska folklorna grupa. U druhej časti programi hosti pre špivanku i tanjec predstavili publiku rusku tradiciju i kulturu zo staroho kraju. Draha še nje zastanovela u Novim Orahove. Hosti zo Slovacke i predluža do Kocura, Novom Sadu, Bikiču i Šidu i nazdavameše že še zo skrasnima u pečatkami vraca domu. Jak sme videli, včera u Novim Orahove bolo prijemno, a nazdavam še že i vam, počitovaní patrače, prijemno za znami. Zdohadnjimeše, ktori to prilohi ostali po konjec emisiji. Na inicijativu Asociaciji Vezirat za usotrudnjistve s horodonačelnikom Novog Sadu i kulturnim centrom na konferenciji napravena promocija Novog Sadu za kandidata za Evropsku prestolnicu kulturi 2021 roku. Valal mučenj u Boršod Abaoj Zemplinskej županiji Siverovostočnej Maďarskej 6. avgusta 2014 roku slavel svoj rodzeni deň.
Ruski kerestori i fotbalski klub Rusin prešle nedjelji boli domašnji najmasovnejšomu turniru u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov u velikim fotbalu. Sej na hodi učestvovali 4 ekipi. U širjenje dvora Ana i Janko Kišovoza z Nového Sadu počali pred 40 rokami, keď zakončili budovanje hiži i keď mali veci času za toto, co bi dvoje ljubija, a to kvice. U ramikoh trecej ročnej konferenciji Dunajskej strategiji pod nazvu Rošnjime vjedno za prosperitetni i inkluzivni region Dunaju, ktorá otrimana koncom junija u Beču, na inicijativu asocijaciji Vezirac 1716 otrimana promocija kandidaturi Nového Sadu za Horod kulturi 2021 roku. Na konferenciji o Dunajskej strategiji u Beču, ktorú zajednicky organizovali Evropska komisija, Vlada Republiky Австрії i Horod Beč, boli prisutni i predstavniki našej žemi, a bešedovaloše o stanu u regionu i o rozvoju integracijoh, unapredzenju turizma i zaštiti životnog štretku. Na inicijativu asocijaciji Vezirac za usotrudnjistve s horodonačelnikom Nového Sadu i kulturnim centrom, na konferenciji napravena promocija Nového Sadu za kandidata za Evropsku prestolnicu kulturi 2021 roku. To bola veľká konferencija, bola preko 1400 delegátov z celej Európy, tí prisustvovali veliki funkcioneri, ale samu konferenciju to otvoril minister vonkašnjih dijelova Austrije, gospodin Sebastian Kurz. Dunajska strategija najveći projekt Evropskej uniji, do ktorého uključeni šitski podunajski žemi i horodi, a dostat zmeno Evropska prestolnica kulturi, njenjem laskava titula, ali i veljka možljivost za švitski rozvoj horodu. U toto svrhu Evropska unija odrezala, že u narednih 15 roki uloža preko 25 milijardi evra. To je velika šansa peše za našu žem, pa je naravno i za naš horod. S projektom Evropska prestolnica kulturi afirmujuše njeljem horodi i jeho kulturni zmisti, vistavi, festivali, teatralni predstavi i koncerti, ali i region i država jak važna destinacija na mapi kulturnog turizma. Na primjer, horod Sofija, ktorá bude grad kulturi 2019 roku dobila 10 milioni evra. Oni su s tim penježmi vykoristili da napravlja podzemnu željeznicu, pa je jak. Oni mali stari do tih skupini arheološki ispod horodu. I teraz uklopili do tih skupini do željeznici, do stale željeznici i dostali jedinstven muzej. Poto teraz muzej galerija po žemu. Novi Sad ma realni šansi dostati tu laskavu titulu, poneže po vymenjenej rezoluciji Evropskej komisiji za kandidovanje horodov za prestolnicu kulturi, omožljivene i horodom, ktorí nezožemoh članicoh Evropskej unije, že bi rovnopravno konkurovali, a nove i toto, že še u budućnosti budu vyberac 3, a nje 2 horodi jak po teraz. To u Novim Sadze dava ještě veću šansu. Ja dumam, gdje še dobre pripremime, gdje napravimo jedan master plan, to takvi veliki projekt, to može ozbiljno da se robi. To čitali timovi ljudi može da robija. To ja sam sigurni, že horod i gradonačelnik Novog Sadu to prepoznaju, že to dobre pripremime. Na tej konferenciji bol jedan Rusnak, či to ta konferencija značna i za Rusnacoh? To sam posebno stel nalažac. Ja dumam, že Rusnaci imaju veliku šansu u tim calim projektu, u tej Dunajskej strategiji. Počem Rusnaca jest i u Slovatskoj, i u Mađarskoj, i u Srbiji, i u Rumuniji, šitski podmatski žemok i Ukrajini naravno. I ja teraz dumam, že bi bilo dobre, ja u tom smislu i preporučim sovitu Rusnacov naših, da se organizujeme, da napravime tajaku asocijaciju
všetky tí podunajských Rusnácov, asociáciu Rusnácov podunajských žemov. I tak vieme, da učestvujeme u programama i projektami za Dunajsku strategiju. Ja sam sigurni, že Evropa to prepozna i že nam velike šansi máme da učestvujemo u tim samim tim i da poboljšamo život samih Rusnacov u tih žemov. Akcija Evropska prestolnica kulturi tirva od 1985 roku, a porušala ju poznata glumica i tedišnja ministerka kulturi Hrečeskej Melina Merkuri. Perša prestolnica kulturi bula Atina, a ponežeše za Novi Sad pre jeho kulturnu tradiciju hutori, že je serbska Atina, nazdavameše, že von budze i Evropska prestolnica kulturi. U tižnju za nami 6. avgusta po novim kalendare preslavene Šveto Preobraženija Gospodnjoho, a Valal Mučenj zo sjeverovostočnej Maďarskej preslavel i svoj rodzeni dzenj. Mi nje buli na tej podiji, nje máme ani dopisovatelja o tamalj, ale máme kolegu novinara u penziji Mirona Žiroša, ktorý še zdohadnul na nas i poslal nam zvit i fotografiji zo tej podiji. Valal Mučenj u Boršod Abao i Zemplinskej županiji sjeverovostočnej Maďarskej 6. avgusta 2014 roku slavel svoj rodzeni dzenj. Ihev tod daven davni i tod novši, keď ho naseljeli viseljenci Rusini grekokatoliki zoz Divenju Satmarskej županiji 1697 roku. Rusini seli ostac u pradjedovskej viri, nje seli postac novovirci reformati. Preseljeli zo sobu i svoju drevenu cerkvu. Hođih hlavna draha od Šajokazi do Jedelinja vodzela po Hrun, voniše u domeli u prervi Hruna zos potokom čija voda odsekala do riki Suhi. U svojej prešlosti Mučenj bul važni duhovni centar, pripadal po 1925 rok gu Prešovskej eparhiji jak samostojna apostolska administracija. Tod juvilej mal dva časti, duhovnu, zoz arhierejsku službu Božu vladiki Miškolskoho egzarhata Atanasa Orosa i pošvecanjom novoho svjašćenika, i švetovnu zoz pridavanjom nagradoh i diplomoh štirom hlopom i dvom ženom zaslužnim za duhovni i švetovni aktivnosti u napredovanju i rozvoju Valala. U cerkvi bula arhijerejna služba Boža zoz pošvecanjom, a u porti švecenje ovoci i prihodna programa zoz duhovnima pisnjami, kotri odšpivali eminentni operski špivače. Istočašnje označeni i dzenj Rusinov zoz zajednickim poludzenkom, zoz dvoh kotloh, domašnju i dzivu švinjecinu, tokajskima vinami i rižnorodnima kolačami i švecenima plodami rižnej ovoci. Organizator švetočnosti bula Valalska opština zoz polgarmešterom Viktorom Vislajom na čolje. Na toržestvenim shodze učestvovali tak povez šitski žitelje starohom učenju. Tu na pobrežju Rusnaci žiju, veseli slivski pisnji špivame, že sme Rusnaci nezabúvame. Červený partok ruský kladzeme, najlepšie vínko slivské pijeme, mladí ženíme i odávame, že sme Rusnáci nezabúvame. Hej, Dunaju, Dunaju, jaký ty široký, šodunky leca na obidva boky. Hej, Dunaju, Dunaju, jaký ty divoký, tu sme priseleli, jest už stotky roky. Hej, Dunaju, Dunaju, jaký ty hliboký, tu sme priseleli, jest už stotky roky. Roziny našo pošvece
Dunajom zložno žijeme, že sme Rusnáci, nezabudzeme. Ej, Dunaju, Dunaju, jaký ty široký, našo dunky leca na obidva boky. Ej, Dunaju, Dunaju, jaký ty divoký, tu sme priseleli, jest už stotky roky. Ej, Dunaju, Dunaju, jaký ty divoký, tu sme priseleli, jest už stotky roky. Dunaju, Dunaju, jaký ty široký, našo dunky leca na obidva boky. Ej, Dunaju, Dunaju, jaký ty divoký, tu sme priseleli, je to stotky roky. Ej, Dunaju, Dunaju, jaký ty široký, našo dunky leca na obidva boky. Jak i zvyčajno, na počátku augusta predlužuju še turniri u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov. U ostatnjih 7 dnjoh otrimani 2, a domašnji buli Keresturci i Subotičanje. Pazi se leća. Ruski Keresturi i fotbalski klub Rusin prešle nedjelji bili domašnji najmasovnijšom u turniru u ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov u velikim fotbalu. Sej na hodi učestvovali 4 ekipi: Iskra z Skocura, Bačka z Đurđova, domašnji Rusin i posle dlhšoho času OFK Bikić. Dlouho smo nie učestvovali na tim turniru. Zadnji smo bili 98. roku, znači 16 rokov už prešlo, jak smo nie učestvovali na tim turniru. Nas dvame še teraz, pa najduce budeme non-stop učestvovati, takže davno smo bar zadovoljni. Pa vekši deo ekipi ostalo, znači so Iloni Bavel uzmi 3 roki osvojili druge mesto, teraz probujemo malo veće da se dorobime. Prištine mi da skelju tih pojačanja, pa uvidíme ešte. Budeme u verku među perši 3-4 ekipi, takže... Turnir trval 2 dni. Perši dzenj Kocurci straceli od Đurđevčanoh 3-2, a domašnji Rusin pobedzel Bikić 4-2. Teraz nam prišlo bar dobre, bo Rusin počína svoje peršenstvo 17. augusta, takže takih 4 ekipi, ktorí teraz na tim turniru učestvujú, bude prava kontrola pred početok peršenstva i 2 zmaganja, gde môžete preveriť všetkých báčov, ktorých máte na rozpolahanju. Dúfam, že to bude bar dobre za našu ekipu, a i za ekipy Đurđova, Iskry i Bikiću, ktorí počínajú takú spoznejšie, ale zážne za početok ich pri richtovanju to bar dobre. U tej vyššej ligi je 16 ekipi, peršenstvo bar dlhoké, znači počína 17. augusta, zakončuješ tam deška koncom novembra. Treba veľa baviačov, da skeľo pomocnija sme privedli. Prišol Katona z Hajduku, Čižmar z Subotici, to naši dakedišnji baviače, i prišol Igor Hrnčan z Odžaku, isto naši dakedišnji baviač, to nam budu pomocnjenja, a hevti baviači všetky ostali na broju. Takže očekujeme, že holjem budeme sigurni ligaš u tim peršenstvu, že ne budeme mať dajakú borbu za ostavanje u ligi, ali ani nie dajaki veliki ambiciji za dajaki viši plasman. Dvodnjovi turnir boli nahoda za dajednih baviačov, kotri vyhasnovali ljetnji dni za naščivu Valalu, a svojo perši fotbalski kročaji napravili prave u takih kluboh, že bi prišli i nakratko odbaveli zmahanja i ukazali svoju schopnost. Jeden z tih je Darko Hardi, teraz z Kanadi, ali je rodzeni Keresturec. Ja kad pošlo, ta sam ještě bol mali dos, no takeljo pametam, ta doše premenjal, hej. I češe teraz, i viši nivo bavenia, no ta bardzo inšak vypatra, ale u suštini tu je, jak co i bilo, co som skoro chodil patric,
tu ono, ali bavit buz na terenu dako zinčak. A bavim za školu u Lloydminsteru i bavim všadzi po turniroh, po celej provinciji i namahame še bili sme druge mesto i dost slični fotbal jak tu, ali zaždem tu barže na parte i češe danas. Drugi dzenj turnira program otvorili Iskra i Bikić u zmahanju za trece mesto. Bikičanje buli veljo ljepši i povedzeli za 3-0, a finale bilo veljo interesantnjejše. Rusin i Bačka odbavili atraktivne zmahanje za 6 golami, po 3 za každu ekipu. Na šore buli penali, a ljepši buli domašnji fotbaleri, kotri zoz vkupno 8-7 osvojili tohoročni turnir u Ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov. Popri fotbaleroh aktivni boli i odbojkaše. Društvo Rusnacov z Subotici každý rok organizuje turnir u odbojki na pisku na Paliču, a jak i u ruskim keresture i tu učestvovali 4 ekipi. Kulturno-prosvitne društvo Karpati zo Zverbasu, Dok zo Skocura i 2 domašnji ekipi, hoć to male číslo ukazali bar z dobru odbojku i neizvesni zmahanja. Interesantne, že turnir otrimani skore jak prešlih rokoh. Toho roku sme u septembru i već už bilo i žimno i gadna hvilja i tak smo probovali da najdeme dajaki termin, mada evo i toho roku všelijaka hvilja, ali máme stvarno finu hvilju za Nješka. Či ste zadovoljni z ostim, že prišli 4 ekipe? A normalno, že sme nije zadovoljni. Kerestor nije prišel, co sme dumali, že oni standardni, že ajde Đurđev horali tako, že ne možu pristo, ja znam pred neki obstavini, ali normalno da je već ekipi sigurno bi bili inčaki turnir. Bavilo še po sistemi každe zo s každim na 2 terenoh i u tim še najljepše znašli odbojkaše zo Zverbasu, kotri zavžali perše mesto. Drugi i treci buli domašnji ekipi, a štvarti kocurci, kotri može buc buli i najpožertovanši. Jak i organizatore i vodzaci ľudze baviskoh nezadovoljni zo znaščivu. Tu nie możemy być zadowolni pre toto situaciju, bo to tak volane pri nas mali sport, že trojo, štvero, toto odbojka, to nije na nejakým vyšším úrovňu, znači bavijače, i nikto nás nie može ubedziť, že po našich mestoch niet jeden auto zo mladim ľuďom, ktorí zakončili školu i také, že ne môžu še nájsť, že by prišli. Sad ga lome. Opa, Đurđo. Graj, mirno sam. Ne, samo na treći. Iduce stretnuce sportistov u Ramikoh sportskih baviskoh Jaša Bakov malo bi buc na počatku septembra u ruskim keresture, dze planovani turnir u lapanju ribi na Dugov. Skoči. Bajkeče mešac krije, poljem srce šerco bije, o ljubovi krajci šeptam ja. Nam za šest malo treba jedna mala Hrista s neba, poljem vona našu tajnu zna. Najtamburi zvonjali, stinu padaju nam, musikara je calu noc. Ljubav, to šitsko coci može dać, ljubav, za kotru njih to nješ mesta. Šercu već svojomu ne dajme nikomu, uđe pod svoju mojim snu.
nek u sebe, keď mi povieš, že som tvoja, tedy znam, že navše budeš tu. Hýbaj, keďže mešac skryje i vykúkne písňa mala, tá odhadni so mnou mojím snu. Naj tambúri zvonia, hvízdy naj padajú, naj muzika hraje celú noc. Ľubov, to všetko, co si môže v nás. Ľubov, za podru nikto nešme zná. Šercu ver svojomu nedajme nikomu, ucnem jak od sonu mojím snu. Ľubov, to všetko, co si môže v nás. Ľubov, za podru nikto nešme zná. Šercu ver svojomu nedajme nikomu, ucnem jak od sonu mojím snu. Nám za šťastie málo treba, jedna malá hvízda z neba, poľem ho na našu tajnú snah. Ty u mojim šercu skrytý a ja tvoja tajná malá, kotru nikto nešme znať. Naj tambúri zvonia, hvízdy naj padajú, naj muzika hraje celú noc. Ľubov, to všetko, co si môže v nás. Ľubov, za kotru nikto nešme znať. Šercu ver svojomu nedajme nikomu, ucnem jak od sonu mojím snu. Ľubov, to všetko, co si môže v nás. Ľubov, za kotru nikto nešme znať. Šercu ver svojomu nedajme nikomu, ucnem jak od sonu mojím snu. Ucnem jak od sonu mojím snu. Ucnem jak od sonu mojím. Keď pripeče slunko a temperatura vozduhu prejde 30 stupnji, ošviženje možno ísť u parku i na drugih željenih površnostoch, a často i u vlastnim dvore pod korunami da jednoho dreva. Obisce kišovih prave take, a po rižnorodnim željenidlu i kvicu zdabe na park. Uširenie dvora Ana i Janko Kišovo z Nového Sadu počali pred 40 rokami, keď zakončili budovanje hiži i kad mali veći času za toto, co bi dvoje ljubija, a to kvice. Ja bardzo ljubim ruži, te za perše ruži čajevki posadzeli, že to jedno najkraše kvice i to tirvace kvice, ktorý ešte Engles dumal to tu ružu, takže ona bar spahňa, dobre ju položiť do chyži, môžeš ju odniesť do komu na poklon, keď ideme na nejaký rodzený deň i tak ďalej. Moje kvice najkrašie to tí čajevky rúži. Rúži dominujú u zahradki oprez hiži, a po slovoch našho sobešednika najkraši su na počátku junija, keď čistky istočašnje rozkvitaju. Toho roku u tim čaše Kišovo mali veci jak 400 kvitki, a šitsko toto dzekujúci dobromu do patranju. Každé kvice musíš mu pošveciť ľubov, perše, druhé zješení, keď už prekvitnú, veď ju ich krásne urežeme na poli, a najri ju urežeme na 3 očka, pohnojíme ju i vec prezroj ju prehraňujeme. Znači musíš to poriadne prehraňovať. Keď majú nejakú chorotu, vec ich prickáme protiv choroty i uglavnom okopeme i každý druhý rok ich pohnojíme so dobrým hnojom, a to obično od kúroch, lebo od holuboch. Okrem rúžok u dvore Kišovih je i drugi fajti kvica, ktorý prispodobeni ich smaku, prostoru i sezoni. Menjali sme ih kvice i oblik zahradki, praveli sme kamenjar, tako zvekši, već sme znimali kamenje i všetkoho sme robili, probovali sme jak nam najbarže odvituje. I jakie kwiece macie? To sezonskie, czy to veće i ročne? Mamy i sezonskoho, co kupíme na jar, a máme i dlhoročne, ktoré sami pestujeme, širíme, rozmnožujeme i već tak poklezeme kad idu máme že u mesto. Vi veljo i putovali, či se za tih putovanjah prinošeli dejaki kveca, či to mož?
A ja ljubel putovac i všadzi, jak šovari hodzel, vidzal som veľa Kveca i Holandsko i tak dalej, ale neprinošao sam zato, že tu problem už, keď si najdu, već budu hľadať nejaké podatky, či o to ipak, jak povedz, nie žive, ale i žive, da ešte neprineše nejaká chorota, takže neprinošali sme z inoženstva Kvice. Ali vjerojatno ideji za ušorenje ste dostali. A ideje sme všadzi videli, jak ševari i po Ukrajini, keď sme chodzeli, i po Slovackej, i Mađarskej, i u Německej sme boli u jednom horodze Ludwigsburg, to daco prekrasný jeden dvorec, tam taký je krásny želenidla, že by to človek mohol da vidi, ani ne može ih narisovati, jaký krásne tam. A ja ljubim toti hižnih Kvica. Toti, co še neguju rokami, Filadeldron, Fikus, Benjamin i toti, ktorí Diffenbachiju i toti, ktorí u hiži stoja i možu še vidjeti zvonka. Međutim, teraz sam višla z Filadendrona, bo mi prepadnul žime, ali mladi sam položela, takže dumam, že postihnjem zašto to co ljubim. Bo toto Kvica zažem najarco posadzim, ono do ješenji še muši vitarhac, nie žimuje. A do zahradki patrim da vše urucim da so željene, ktoré ostanje v žime. Ja i supruga tu u obiscu robíme zavijedno, a ja išće jak majstor zadluženi za taki, jak varjaše, majstorski roboti, takže ja tu kad sme dziravili studnju, tu sam da co pomohnu, već kad sme pravili fontanu, tu ja i žena, uglavnom všetko to zrobili sami i tak drugi švetla, kojaki to ja všetko porobim i takže dom. Veljo znači kad čovjek zna ko to robic sam. Co všetko máte porobiť na deň kolo Kveca? Ja keď stanem, perše moju živinu nakarmim, co ljubim to, znači mam papagaji, mam cverglani, ribki nakarmim, a već idem, vidim co treba, jak Kvicevi patra, ali jeho obično večer zaljivame. Znači prezden še ne zaljiva, zato že već pridu horučavi, takže patrime večer od zešec pa nadalje. Ne razi na 2 hodin po noci, kad treba kad veljki horučavi, bo ono ne ljubi kad horuco da še zaljiva, možeš pod parici, takže uglavnom noci ho zaljivame. Hodinu 2 každý deň treba po švecizmu. Hev to najosnovnejše, či tako zokopa, či tako potarhovac so prekvitlo i tak, a zaljivanje obavjasne, či rano, či večer. Takže jes za to roboti, ali to vše usputne, vše pored i drugi roboti zrobili toto. A máte času i uživati u tej krasoti? A jak da nje? Kad prize hev to už zahladzene, tako šednjeme sebe na terasu, popripovedame, popijeme kafu na terasi i tak. Krašije nam u dvore, ta nam vez milo i šedzic. За свой труд Кишово 2011 и 2012 року достали награди и припознання. Тото бише віроятно случило і того року, але пребезпенежно у Новім Садзеві остало вибирання найкращих заградки і двора. Кишовим понеже їх Квіце кожен день наградує за своїм pahom i krasu. Počitovani patrače, bolo to všetko, to sme vám pririchtali za dneška večer. Reprízu môžete opatriť na štvrtok na 16 hodín i 40 minúty i na piatok na 5 hodín i 30 minúty. U meno ekipi, ktorá pririchtala i realizovala večeršu emisiju, ďakujem vám na úvahy. Doviđenja. Často še človek opýta, dzev tí krásni pamiatky, co nám ich mladosť, šešlivá mladosť, garaz dávala. Či to len chyža starejka, abo na dvore studzenka, či hev to orech, vysoký orech, pred starú chyžu. Košuľa vyšívaná, špivánka často špivana, budú nás všes dohadovať na mladosť. Pamiatky, oj pamiatky, co
zaživše su nam milši, jak sliky u tým albume z mladosti. Mala studzenka presuši, stariše oreh osuši, pisnja zohavi šljivi na duši našej mladosti. A život čeče jak rika, visce razdohadovanja, ostanju sliky z našej mladosti, našej písni. Oblečem zaš košulju, co mi ju mac vyšivala, zašpívam špívanku hertu z mladosti. Košulja vyšivana, špívanka stora špívana, ostaňu mi vírni naše budú.